Baby, I'm in Yankasa, Subua. Not that time a gang near Fair Gunja for. One of them Gunja for no. Until that time, no. Why be boy area? We hear Crown by a road, the idea. Ah, one and now more jijin for phones or areas. Who's so sick? Let me be trace a camera million. No, Obia Tribida. Oh, when I don't cry the any papa, Kunipa better to be a guitar. No, so mobile. Still, I'm in George, and second will be a 20 I could pen the charm. I'm in some say. Mark that was a Go come through Kwame in the charm. Mark with a jackknife. Vim Bena, we know a man for this about what in Casamino and Imagine. I know they are meaning a salon and I'm the solid. Yaneda, Quamruka. Pana, Wadia, and so chemo. I don't cry, they also change. I drew a more. And then a jacochi too. So person will send this car Echo Ghana, the only app Polino. Me used to be a LM5. LM5 we used to a secure, a fast. And a woman and one say or more rate no so chain all the other apps I am Polino Binamikai. But also send this car so I can say obey use promo code with Polino POLEENO. Say your first time now send $100 aqua or mobile $30 cashback. Kai say o send this car coffee no. Now ne ebusia for chodo ompelem final pede. All right, your church will be about a Polino Multimedia. The name still is the Fresh Boy Papa J. And your baby di and Komo Kakra Meshia yeah Meshia ono boni di Cadillac Tog. Nedina adina emodu Cadillac Tog obeche mi mu de ndia ofa that din Cadillac Tog na remember say oye boy a odi go around Tanosu Ebuakwa IPT esu Yeboa and Ashtown bem dia ukokofo mi na okay ye beba ho but before say ye be di come on my chair say LM5 e ho no mo e de ma o Canada UK na USA na o pese o kuteska o pese o de sanje busuafo na o send ska sanya so mfa so dia LM5 NSA Menkasa Sibo Nchel. Also, first time and I did for money transaction. Now send $100 air qua, almost the $30 ever come at the amount. Promo code I'll be used, and as a referral code I'll be used to Polino POLEENO. So you use a referral code, and so LM5 so no one dash your crap at the account. I'm going to put a best rate on the money transfer market. LM5 can't just say, oh, send this now who show love and support. But me send their mobile money so. Mobile money wallet so and bank account so let me find a bit my way and then how be him fast sounds so convenient and then the best Cadillac Tog meneno babedi enkomo me busan say areas mo bobo din no so di bia kan ko from Ashtown bantuma so kan baby all right my man akwa na enfa enkomo no ehyehe so Cadillac Tog Yeah. We have a code there. Yeah, big bro, we have a call. Fantastic. Udi anga say say? Then the firm Koku full. Koku Ofri. Ofori. Koku Ofori. Na Koku Ofori san kenu na nke ede na Cadillac Tog there. I no kasa kese ma me pa. My nickname. Cadillac Tog. My nickname. I say chere say. And that time Barack Obama did car by Cadillac buy no. Okay. That time so na nigga be a friend Calata. Also or a musician. Okay. So no na me follow no. American musician. Calata. Cadillac Tag. No na follow no. Ma pick that din Cadillac no. There's a car Cadillac na car be we ni ho. Yeah. No di anga so dey Ofori. My brother did the Emmanuel Ejebuatin. Emmanuel Ejebuatin. We feed in a Koku for you. And I want to offer Cadillac Tog na dey at all. What's a tag say cause be a togger na just nipa no. As who is also stubbornness be wo. Oh there be. Yeah sure. So obi our talk talk there no wa adwene o. Tog na wa adwene. And the way I be see react. You have be and a flow talk. But I'm sure also as a we will be we ukuta tag life. Yeah. Because me hear mo say tattoo bi da wa ha say. Yeah. And also say me na tag life na bia. Tag life. Your body as a nkofo bi suro kakra. Your body as a amanfo suro kakra. Say na also live life for area ha say
ase ana wo nyine no say na wo si live life woni ho amo na enante ye Oh, me say de me si su de me si su na menim baby a menyine ya nkasa ya su bu a. Ba eno ne na that time e gang. Gang. Gang no chemu say. Na ye fe gonjafo. Mo na mo ye gonjafo no. Stop bon gonjafo no. Yeah. Na o ka ho bi. Yeah. Na mo ye den. Oh, that time no. Ye no obi andi agoro ya ho ne di agoro saa. Ye be ko ba bia ye nyina na ekobom. Enti say right now o be ko ba bia na ye single no. Sata na mo move bom. Ti mo ko so mo ko ne sen. Ya ekobom. Ti mo ko a mo kutu taniama. Beef so ba. Beef na ba ye be boa ye ho ne aba na ye no abe. Yeah. Ti gonjafo no. Oya wo ni hwan na mo ye group no. Oh, near Dawson, me type no. Me type for near Dawson. Na mo te sa squad no. Ti mo move ewia na se move anajo. Oh, you move daytime anopa near ewia na you move ko areas by areas. Ko areas by areas. Mo ko ye den. Oh, that time no. Yeah, that time you drew baby na area on my day. Until that time no. Why be ba area bia area for no so feel say about. No money aje. So money e betena say din komo. Say that time na nya fala say ubenya na edi nkomo sa. Sata na enye easy say obi benya mo no ni mo edi nkomo. Gonja boys. David. We hwe kura unhu ye. Ba ye hwe odi a ye de be ba bi hu. Ye hwe ma ye hu mu. Ba mo de mo hwe obi dia mo hu no. Yeah. Mo te sa Gonja boys sa mo de ye den. Sa Gonja boys na mo de ntina mo form that squad no. Oh. Eno kura ye senior ma bi ye friend ko fi bobo. One ka say eno kura na we ubo ya we ono ntwe ye ka ontwa so kura ubo nso wani down anu aba bo. Aba bo bi ana senior man tena say hey you see the Gonja Barras pa. Ana be ka area up to now. That's what so about Gonja boys. Yeah. It's mo am form squad they say the munya group bio. That's so areas but right now na say bi ma waria wo bi mususu atukwan. Okay. Bi say me am to me sorry ade me pene no na hu hia me. Ba me hu me nua ade me hu ni say me hu. Mo na mo jijin ko phone so areas no. Mo ye bi da. Dabi. She obi ni agye ne bag no mo anya bi da. Ye de enso ujimi ni aba bebo. O he den. Ye wo ye nkwa ye so ujimi Ni abefre mo. ni abefre ni aba betia o. No ma kwatia no. Aya na we know say mic no nti aya no ma mic na ye di kaka. Obi ye ni bibi no. Ni abefre mo na mo kwatia nipa no. Yeah. Because the last time bia na guy be renting woman be dying. Ana the time woman de be share ne say o ka kire ne say so nim so no nko na betena de a be ma bi betena betima ba be da ne nchen. Yonku school for bi betima be da ne nchen ba so ba pa ba be da ne nchen de. Ale say ono so be huru adwaye obi. No ko hand and hani fi na ka kire. Okay. Nti say boy no so otimi wia ne ho ma girl ne be da o. Na girl enso ba de obetima adwon so ne ade wo adwaye. Obi fufuro ntimi nkotwi. Yeah. Ana maame ne say ene osari a ontimi ne guy ne entena fie o. Nti sade a guy no ohan dan ne wan ya woman ne diska ne nyina ama no. Ana o sa man dan o sa man month. Say eson a onfiri o. Month ne sa son ye. O ka ti woman say onko fa bulldozer for no mbetum. Sir. O tana so ayi onum ayi oh But we tana so. to onum ana ye ko onum ana guy no so she onum ohun ya na onko nim se be bono ni ye se enya buru nti ne ba Butuno. Osisa no ma free dem o nti ono ayi gina onum ama ni esesa ne no ma nyina bi o hwa ontimi no ye ne nkura na ko ni ama nkura na bi so Apija ba bonten. Eze mumu na mokotu no rent control. Yeah.
Yenye real control by ye chen real control. When you red control. Eso ye But chen when o. you red control for. Nam ko ya de na mutu no. Da na ofiri It o. okaso on two and come bende. Oh no cry. Ohun ya na bibi kasa kire no. To anya so den. O nyama fast. Ini no ma free o. Mi hwe the way I me kwa me no to ase me slow. O true ba men ka jo. Me hwe the way I wo si kasa na say uyo obi am say unso hwe. Oh. Hwe wa unso hwe. Se be ma dia wo be ma dia. Dia bebe bia dede oba also face dia ya be also face. Dede oba also face. Dia ya ba also face. Usro sekan. Sekan. Me de me obi ntwe sekan ma me nwane dia. Win twese kan ma wo nwane da. Na obi atwe bi da. O wani. Obi atwe bi da e mani. Na ye ntokwa na se den na otwe sekan. Ano kwa de nye nipa ba ko nipa be 30 obi akita sekan. Ana eba. Nipa be 30. Na mo ba won kwa wo so. O ye den. Ano kwa de ma kola asem enya me case. Okay. Obi a ono mesuma no. Ana omude omo say me na me chi no cover dia na sa dia omo di kutukuru be dia mi so mo ba stone me gina he o Akora da kokan omo omo ne makura na nya trouble atwam kula. Okay. Ana mo say me na me na akula ndi boy ne no mo de yesa abre so amekura me nkasa bi o. Na mo ba wo so. We sekan ni nnuane ade. Na wo te ho say wan nnuane. Dabi. Wan nnuane. Wan so we because of what they do ana. Me ndi aduru. Na de ntina ni pe ba wo so no mkuta ni ama na zan so kuta den. Me phone mi sika na me hye boto. Phone ni na so phone sika nya akode. Ye de akode ba wo so as phone sika. Is it dey see ye? On buy dey see ye. Sika na obi ato ne de. Omo to e ba wo so. Obi ato ti. Ba ko pe ne twa me. E ka o, twa he. Twa me semse. Me. Mark na down some no. Hey, password. E serious o. Nti mark na down some sika na down some no. Sika. Ba ko so ko amututu ye nyina eno ko na timi nya o. No maka amututu fa he nya o. Cadillac. Sika na biye won samsa no. Ya pam won sama na. Ya pam ye. Upra obi. Min pra obi a o. Omo toto sika like upra obi o. Omo kura de meme de se ma adwene ni omo se nto mu de omo wie a omo entokwa ni si wie a no omo de omo se free nti meme de that time na blues nko na mu se metoto ye. No to de o yusu nsa nko. Blues nko na meto. Later na mu se obi de sikan. Go twa mitrim kwa me yesi ne twa me se. Ko sikan ni pa utrim. Na do nsa je ye. Ti blues no onye bi ponchi omo bi. Tutu bebelebe. No mo ko e won nipa be sen no mo ye be sen. Omo ko be 40 kula. What? Eso omo ko be 40 no. Mienu miensa omo hia mi a obi abedwane. Mienu miensa 4 omo bedwane. Na so mo ye 4 no ba ye dan ka o rene ye. Omo yes awie no omo ko ye no. O try say won so be call revenge ana. Me de ma asema ma yankopon. Sir. E de ama yankopon. Wo. E jaache. Wanyere. E de ama yankopon. Password. Say the card like ka o. O ba just say kan twa won sem no. One to tell mu ba ku bia say obe bibia. E de ama yankopon. Ache, e di be sen. E yakọ year, you say 5th December na 1 year. 25th December na 1 year. Na so o kai pa, you say bo date in the na just say o kai pa. Na so do life dia go. Chale, ni pe ba o su kuta se kan ne niama. O se meti honom ma nwane. Ndi o mu kun wa ya talk na ga o listen ka o ko fa sama ba. Vim be na wunya o man for this kan ba so tim kese me nwane me gina o. Unya se bisa bi me ni fe.
ɛno deɛ me nyini nyinaa saa bɛm ne nam de sɔle yo me nwane da o nkɔ Amerika koraa da. Lion asɛm a ɔkae ne bi no ɔfa na pampan sɛ obi anka ngu da wonkɔmirika da wokyerɛ mu a asɛm nsi ma ɛba wo so ma wonwane da. Dabi. Wo ho ɔden wɔn yɛka ahoɔden deɛ ama ahoɔden paa. because I wonder sɛ nipa ba wo so sɛ mɛnwane wonwane da wonkɔ baabi ma wonkɔka mu ase kae wei deɛ medwane mekɔ. Dabi menim da koraa mɛyɛ saa da no bi koraa da. Wow. Wakɔ so problem wɔ baabi da wakɔ so problem wɔ baabi da wankasa wakɔ baabi akɔ so problem wɔ hɔ da. Yɛni nkɔmmɔ wɔyɛ wɔ past nneɛma atwam no yɛdi nkɔmmɔ amanfo afa so de asua deɛ. Yɛdeɛ me deɛ mekɔ baabi na obi pɛ sɛ me deɛ menkɔ baabi nkɔko ntɔkwa o ade sɛ bi obi na ɛsɛ ɔne ɛyɛ abɛfrɛ me na maba abɛsɛ o so ama nipa korɔ. Obi gyimi wɔ baabi a sɛbe ne yɛbɛfrɛ wo na wakɔ stop nipa korɔ sɛ nipa korɔ sɛ ɔyɛ hwan ɛno ano sɛ yɛbɛfrɛ wo na wokɔ. ɛno koraa deɛ duru hɔ koraa woyɛ nim atwam an koraa bɛbrɛ wɔn ase. Woso koraa woso a Jack wadi aduro kanokorɛ wadi aduro wakɔ baabi. Dabi. Mark bi da ha ɛyɛ deɛ na ɛyɛ o. Jackknife. Jackknife ekuta yɛde wɔ nkɔfoɔ no yɛde yɛ ɛyi no ebi na ɛda obi na wana de twa wana. Ɛno nso so yɛ sekan mete hɔ sɛ obi de firi m'akyi ba bɛwɔ me kɔn ɛna ɔtoyɛ no me dɔgyeɛ no sekan wan na fa ma ase no. Ɔde firi w'akyi sɛ tuhu ya ne sɛ ɔde ba na wo dɔgyeɛ. Ɔde wɔ me kɔn. Obeku wɔyɛ ne dɛn. Mayɛ no hwee. Talk sɛ onye obi ahwɛ ɛso de bia nkɔfɔ ba so. Onye obi ahwɛ ɛso de bia nkɔfɔ ba so. Film na ɛwɔ no ɛsɛ nipa ayɛ film a bɛyɛ mu ebi mo ya yɛmem sɛ makɔ baabi ama o medin kɛkɛ manya ama obi de sekan koro ebetwa me saa case ya edin kɛkɛ yɛ ebi ase waduru baabi ne hypo kɛkɛ bia Cadillac Talk aba nipa Jimmy fo bi so te nkyɛn ɛna ne brɛ o yɛ so enye ya ne ɛfrɛ ho obi na ɛfrɛ me kura mpokura me nyakura bia nipa na ofra me kura me ma no won se ma ne mfrɛ me mbo bia mso aba so still nipa be frɛ ya so what I say because of ebia music na nipa ye nti okay so ona mo a dia obi betumi obi wa ote wonka o feel say bia wa hu no obi hypo sa so ejimi fu gina na eyo mo ya. No, second about so sir. Ohin Fabio second esa wo biom. Second bi anka biom. Apart from 7 no, ene wo ha no. Na wo so nyu second ba bia da. Oh, kan kwe. Oh, David. Talk ye bim ye din komo. Oh, David. Nyu so second ba bia. David. Ana wo pia wo fa bia den na ma pick sa life no. Den na ma osua ne den. Den ma osua ne den, unsuro hwe ne sa den na ma osua sa. So that time no me no bia ni nkomo nti music bi on ma metia na adamu ma adwen utie enwum bi wo hono ma na ma wadwen say no tie R&B, hip hop, hip life, reggae, dancehall, then Sucrus, Tupac mo. Uche Tupac mo. LL Cool J mo. Oh, okay. And it's Suge Knight. Snoop Dogg no. Cameronaire. Jimmy Jones. Okay. Joe Santana. Cash. That time niggas na track ni eti. Tu sana. Na ma wadwene ase. It was street and so no one say there street so they no kwan say we wait me fa rain and I say be we rain na fa la sa. Matias area ha.
area ha ya ka tog o area ha eyewo what na wonim me yare o ya we se ya ka se killer o area ha se bi akokoro from omo lie wo okọ ha mo ese wo area ha ya ka killer o area ha na eyewo anasa still na da so yewo me yare da so yewo anasa na eyewo da so ye me ya ka bad boy a o area ha eyewo bad boy de me ana me bad boy wa ba o bad boy no ye ne sen o bad boy ne sen uba bad boy no anaju no hwihwi sin kofo fie no obubu wo me bad boy de sport na me de bo e bo sport ye hu se client ye se aye hu fin da bi ye ne ma se obi e killer kola o so dress shake no to chain no dware ai correct atare na ifia no wasi wow ana me so amanfo ni me se me kura me gina town se a me nka hwe so me free home la na bia me kita be 5 million bia 1000 kola na kita boys ni hu a amo bo shell keke asa o musro nti anasa dabi ye se ko club ni ade nti e betuma pi ba bi na bia ho kire ye na betuma sewu okay ya sewu amanfo ebrebe o street musevu nkrofo se bia then musevu mo in what way obi on man ade timi kam ni ya hwehwa akọji ama no obi also a na ade akodi obi odi bem ba bia sanse nipa no betuma sisi ni nti mo abeka ache na ni nyina ya sa follow nti makọja abre no so obi sisi obi bu obi kwase ano ka che mo a se nipa na waji ade no so chen mo se oye de che na kwa so chen eduro abemu a iduru abe mu ana ni aye pepepe also chen wa odu wa odu mu chen a oni obe mu obeba na aye pepepe mo kwa ade na mo de ko mo ye dance na mako takom me de me nantin ka se bia me ko kan e bia yankopon ko na e bia me kran se ewrade kan won yankom la no kwa ko ye de o ko ya ba by yanko kan chetumi bia so nga de yankom la wow alright mene Cadillac Talk na edi enkomo oba ebu akwata no so IPT ne square area ha dia to say obo didin a ensem bebre na abete e de afara ho mene na edi enkomo de na eja coach wotu one day last time bi obetwa series bi na we say that time let's say na enye common say obi etwa video o super sa obi hu ni sa na that time ko na TV nya common nti a o me no betwa sin bi wa subu a ene ma amanfo e de prison be kwa ko hu no nti ne body guys no ana na say omo mpere na wo boys ni bi e de show nti ma boys ni bi ka so mo nti ase me that time me duru ono me ko heavy ba me ma hekura nduru be 1 minute ana me free o edu anyumla omo se ade a boys ne bouncers for na kon nti police that time na senior ma bi o Esubo FM black man ono ko wu oni di animu me chicheche boys ne be chi mi nyina mo ye den de ne si wo say because of we say sa sina obetwa na amanfo akwa no say bi ombe hu no ana ne ma choose for no so tutun so gu amanfo so mo ma ho ana mo ko ye den mo ye den ya kwa de anya hwe ana ma boys ni bi say na opa ye tie de mo be tutun so agu ye nte omo so start ene anwea tutu ko omo so ana ma omo ko ye police case nti police case no mo ye no omo ni mo bia o omo so boys no nti why boy bia on be sure bia no match nti ene nam so me be chill is it into kwande wa nko bi David wa nko ho bi kura David okay but no mo say ejako ne se emeche mo omo se ejako na se omeche okay na se o kwa de o ka o emfa ho David
And so much we sure say one could be David. Hey talk. Anya hwe na nti we becho kwa Ah, so that time we a boy upie nkwa ye becho. Oh, okay. Nti no ne fans ye nim de wa cause problem no. Okay. Ya chimu nyina ne aso ne so. Oh, okay. Ah. Okay. Ti e chewo no you so nka ho ne jao. Ana so mo hwe so no wo de nya de be jao. Ye omo de court nyina. Eh, oh, sa case no. Ah. Mo court ne ko ti san. Saba graphic mu nyina daily graphic. Someone den pote. E no say mo yo someone nya hwe na ye be che mo sa. Because net na mo to ye dia, say net ye den kanola. Aja ko na mu krom de court no kro nsi order, police station kro nsi order. This court no e ko si san ye remand mo, e jeli mo e ye den. Remand na bem. Who call remand? Who be say who spend say on remand o. Yes, in your 8 months be. Wow, 8 months getting to a year. 4 months now 1 year. What? Kakra na si wono mo twesi na mo kohwe bi keke no. Basa me de that means bia bibi ko so ana odin. Oh, there be. Bia na won kan bia boys no mo ko nkoye ne ma bibre ho. Ni bia na mo so me be chiche mo no. Bi nkoye ne ma. 8 months now to be call remand de ko di. Since then mo shia ne biom. Eja ko na nkasa na say omo mo yensa mo ti me shia mo achom so oh na ye nka ho ana say ni say mo ti me shia. There be shia obi asa. Wow. Eno kwa ne meka say uko central. Oh. Eno kwa the first time I would call central. Oh. Wow. Na uko central whole life net same now. Oh, onu de. I want chira nkwa na o. Wow. On chira nkwa obi antimi amesra wo hoda. Obi amesra da. And they say obusuafo na baba besla. Apart from no obi anya obetima ba. Wow. Ana say bi odamfo bi ope wase obetima ba. Life here everyone say make us say they will see live life from Nkora Brim e dey be do say be no obetima ka say aboa ana hu say amoa. Oh, e fun be aboa me. Oh, okay. Ne fa baby aboa no obetima che me kakra. They say obi antimi from second. Obi antimi from second. Obi antimi ntwuni. Amanfo hu say oh the we hardcore. It's nipa obi ntimi sisiu. David. Obi so ntimi sisi ohun nipa bia nso so. David. No nipa bia no abetumi sisi. It is me na obi akwehye baby no ayem bibi. Na ka cho say me ni Cadillac na na mo. Enti udi ni kakakura ro say nipa ne bo sheko. Yeah. Ana me so baby akwa kubo mi din bia. So onum kura mi ni agronko abenya nipa be de odi o mbeka se umunim me. Okay. At times I have picture wa man for phones. Wow. Cadillac talk. What's your music? Yeah. Wangasa. What rapper or singer? Or singer? Yeah, singer me rapper. Me singer me say rapper. And what song can we record? No, what's one music one more nyanko music in the movie. Music me da so mo me EP ku am be release no. Next month yeah. Wow, what EP am be release? Am EP2. We dem ba be release kan wa EP me ensa no. Baako was 6 and baako was 7. Okay. And dem be me ba post next month yeah so no so also 8. Wow. Mami freestyle as a rapper, mami rap ni be. So who EP dia because platform you know from now no audio or musical platforms no maybe anyone that to her they will go there. Yeah. I'm for best search for you from now. Okay. Mami freestyle kakra, mami tag life on kakra me ready. Long journey bus 2 year jinam ekwane wa bus 2 year nam prikiti mama kwandam
yɛspake mo kapani ayifum life ne tane kura besi ye ɔkyena bi so na abɔ me bɛye awɔ so fa so ntibu sɛ fiye ɔkya so fa so ntini manya me pay way back 2010 na je saka kura sɛ wɔno ne ho kledan kom gyina ɔpɛ no mabɔ suspect cases intina me so right now I'm back to the street of a kitchen me be uki danko killer me pe upi it gada mu so ayempe hangi a distance choke so stamping shout out to kesi mom to pumping afisa say ni aye croaking ye kan armas passo one kan kwa me ball pistol afri de yempe chiso over bi che penye be che lesson afida we su me blessing in the bow rap nyina so ye rap nya password put lines na as a hardcore kwa aden rap no nsem kwa ehu obi tie o lines e wonwom no kwa na nipa no oba ko obesuru sa ko yesi ye be you say udi agba ye be you say u champion na yesi ya say bibia hardcore sem kwa ala rap no nsem kwa ehu enu kire nipa a wo ye do with match odonyom with match on wo bi wo odonyom with my freestyle mami odonyom le mami love song mami odo rap na me Oze you show my girlfriend as oba obeti ase edin mesume tono maboden iPhone amuse ne boden ochia bi na wati ase ena nyumemewura ase wo koko me wasase eye me dese wati ase to me na mo amekwase ochia bi suma piefi ase Veronica mentidi obi kai inu wana ebetina wani ne wachi mentwempina ebewu akwasi ni mabena do toso miesa mekua Veronica mentidi obi kai inu wana ebetina wani ne wachi mentwempina ebewu akwasi ni mabena yo kaso miesa mekua asakala ni bia o ana unza me feel that ya talk Jebad more vibe ni bi on that Jebad ya obani Jebad Jebad ya oba minu akitua wow oni na ntepe won on there na me inside no team din ana me pie by so suma sa be hu no na wo remind no te say Cadillac tag bi she inside and o pie by wo hu no oni na share 1-on-1 ono kwa me na mo track bi 9mm me ka so onyina so ma me send verse ni na ma no emu ono de kwa Amsterdam no okay tondo me blood nigga Jebad blood nigga wow because me do say rap na o connect more level no be ni Asaka boys na omo vibe ni bia na wo no vibe I think say na o mo ni music ni hu yie pa na unjai ada niam na ka na ehwe say betimi bibi di aboa ise mani abro music no pa by moamba ba still na mabemu mbuye me so obi before see say o manage wa na so produce wa ebi o so say later ko awetwa ho abono ana ensisa there be say agreement it is a Black Sheriff mo agreement is agreement what is a Black Sheriff Black Sheriff for day omo dey so mo farmer omo no ma dog mo manager we asem so dey one na chichire no ono na ne wo so one ne sane ebia obi life enkremotali abu nti ya hu kremo papa kremotali abu nti wa hu kremo ni papa eso na kremo ni papa ya den ebe won so hu bi obi aya chire hu nti ma onya trust wow is it obi person about musical career mo a ebe push wa ekwan da ho ekwan da we say me audio no kra dos chain the videos audios dos chain video to watch a video nyina ho mo videos better kra wow Cadillac Talk di enko ba nche be di enko mo no ebeba ewiye onamfo amonam ni nyina no se say omo we hen se ne wo ka no omo we ebi we hen ni ade ebi ewu
ebi so ono ebi wa abrochire ni ade ebi nso atukwa ebi nso Ghana ya omo nyina eda so ye level na mo ye na bia na se bi wa bia ko so for asesa mo na music omo so ye hip hop music ana ebi obi also a direct ana oye na djuma wow say then how ye ankasa aside enyum nto na office we say then ankasa you for a living see me ankasa de me businessman me tompa boy all the time tompa boy kicking slippers okay slippers say pa Louis Vuitton na shana and one I say oh yeah ah o base bia wo ana say chatters ko faba no abetwa na oh am de ko market day what they call maybe say villages market day maybe from me come market day kura me timi ko di be 2 weeks no understand na maba because the last time someone come in password dey ba so temper o ba san akọ ntino yentimi ama Michelle okay ti o ko fani ama no ba na wan gasa ba beton no on sign yeah dey call ti san no ma ba be fa no ma foforo na masa akoye business eno abi na menya bi dia record yeah o yere o yere oba o my say my for wow wow boy na ba na oba no oba ne wow nice boy wow and a small kitwa no kuta no so on the last one baby boy no kuta no password one ka jam so oba o sir ne one fe bruta yeah one ka sa so oba oh yeah oh nice children we so oba we say nice boy pa na say o my no onyini aka say o papa jai we obeyi o say I don't think so mesuru I'm from one time bia na why you be bia fe later so say wo so ba ni nyina obeyi ni bi me ma de gosh untimi sen musika untimi no kwa me ba de untimi me ba de obi antimi defeat me ba o gosh wo be pesa wo ba bema e be fa life na wo fa ni bi there be ono kura de we asim de obi any choice ma obi o me papa me ntimi nkasa me papa no ye cool we papa no nkasa ba me obi a me benyine so me penipa ba opportunity ase no ono penipa okay to we asim obi an na choice obe jaw ba na say the person ye no onye so started so all live life as a stubborn boy and near din on am for streets in so buga ebe wo de we okay oh ono kura ono me de me ba bia no obetina me area me nyine e wo mo oh okay oba ba kon so ni oh nice children oye mo mefe obi kan o omo yes and 4 ono wife that so ti wo wow and wife I think say o abotre pa ana me boa o abotre pa because the way I see kasa no anyhow I see Gonja boys ni ontwi mu bia ne de ene o wife o abotre pa matna che emisha no pa all right me Cadillac talk ena ebehia edi nkomo wo bibia opese wo beka futu bia wo de be ma youth no area for namfofo mo follow music o ka wi anu ache bibia wonyom no ededa any new one eba na date we release ni nyina pese o ka bibi yeah tifo ni ahefo me de futu am de o mamo nse wi asim de owo bia wonim se papa nko ade ayere on na ade mboa so de no why fast no you nse free me nim se music be boa me nti entina da bia me focus on there nti na manfo kra kase se kromote me releasing ache anya sa o adwuma na ye no o se wan kasa onya sika na de ko studio se obi so studio na abekwa akowura no se obi so sika obi ono so ka wa body aye project no nti ko record ya o se ye be juice ka but still na you focus so e san se hia me nti
meyɛ ti afutu a mede ma obi a ne sɛ deɛ ewiase mo bɛyɛ ɛbɛboa wo no a wonim sɛ daakye wobɛtumi adidi ho no na wama w'ani abere wɔ ho ebisɛ me music no m'ani abere wɔ ho paa me bagye sɛ me EP a mebe release nti na ama amanfoɔ ntimi nka me no ma record more me post single me post no EP nti na ma mo ntimi nka no bɛyɛ den a so a mɛyɛ den me post nti afutu a mede ma obi bia sɛ obi anhyɛ den na Nyankopɔn ma obi ankwa tenten. Wow. Yeah. EP title no say title is saying. The first EP Togo Mansion. And my second EP Brave Nature. Brave Nature. Yeah. Okay. And my third EP I will be releasing next month. A friend history. History. This is a history or life story. Yeah. Wow. Wow. All right. So history. But date when I release history no. What's that date now? June. So next month. August. Be 15th August. 15th August. And I hear history no. But out. And you know, watch out for Cadillac Talk. Any that's so. Udi Cadillac Talk. No, no, Cadillac Talk. So Cadillac Talk had a new one about history. 15th August. And you do on all musical platforms. Yeah. But for now, no. The other songs ni bia EPs ni bia drop it. And you obetimi akọ search it. Cadillac Talk. Spotify, Amazon, Boomplay, Digital Music, YouTube BD. Okay. Shanjam, okay. Amazon. Okay. All platform, IG, TikTok Story, YouTube, Facebook Story, YouTube. Okay. Yeah. So you go and hit him up. Then waka kotieti the songs ni be. Here ne Cadillac Talk and share ya ba ebedi enkomo. Me person supporting the musical career no. You support the musical career because onya obi obetimi aboa no in musical career ma. He can be one of the Yao Talks, the J-Bars, the O Kenneth, the City Boys, and I'm sure the was influence. So I say me who Tupac vibe kakra there. Yeah, I can see the Tupac vibe kakra. So or talent, you know. So try. What about me? I picking is I'll invest in the musical career, and I hope say you never regret. Say only ebe ejuma. Aha, any day come on ABC. Me dey the fresh boy Papa J. Ha aye Polino multimedia. Password and I handle camera direct TV bia edit executive producer Polino Ade Armstrong all the way in the UK. Thank you for watching.